Rijadu. Tako od 1999. godine počinje nova trka u naoružavanju, pogotovo u povećavanju broja nuklearnih bojevih glava. Prvi rezultati se već vide 2004. godine, kada pratimo indikatori Kine, Rusije, Indije i Pakistana, a 2006. godine, kao što znamo, Severna Koreja takođe postaje deklarisana nuklearna sila. Takođe, od 1999. godine možemo pratiti i akceleraciju uspostavljanja ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima. Već 2000. godine Šangajska petorka je prerasla u Šangajsku organizaciju za saradnju, a Rusija, Indija i Kina formiraju konfiguraciju RIK koja će kasnije 2008. prerasti u BRICS. Amerikanci ignorišu i početak trke u naoružavanju i uspostavljanje ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima, iako danas iz nekih novih podataka možemo videti da je deo istraživača, ljudi u vojnim i političkim strukturama toga bio svestan. Za vreme Đorđa Buša mlađeg nastavljaju da koriste razrađeni koncept od Iraka pa evo do Sirije i možda čak i Irana. Oni imaju razrađen algoritam koji se sastoji od 5 etapa. U prvoj etapi suprotstavljenoj strani se nudi okvirni sporazum, kao što je kod nas recimo bilo Milošević-Holbruk. Zatim, u drugoj etapi optužuje se druga strana da je jednostrano prekršila sporazum. U trećoj etapi stavlja se ultimatum na sto kako bi se druga strana privolela na neke fiktivne pregovore. U četvrtoj etapi organizuju se pregovori koji obavezno završavaju neuspešno i peto je vojna intervencija. Dakle, mi smo od sporazuma Milošević-Holbruk preko nesaglasnosti sa kosovskom verifikacionom misijom, pretnje bombardovanjem još 1998. do Rambujea 1999. godine i vojne agresije prošli kroz sve ove etape, one se vrlo jasno i precizno sprovode svuda u američkom postupanju sa jednom zadrškom, recimo za vreme Baracka Obame. Ovo je uticalo da se kosovski slučaj reaktualizuje u međunarodnim odnosima. Možda deluje paradoksalno, ali danas se o Kosovu mnogo više priča van Srbije nego u Srbiji, barem kada govorimo o naučnim istraživanjima i ovim akademskim raspravama. Zato što drugi akteri takođe žele da primenjuju ovaj algoritam. Oni sada izučavaju Kosovo da bi bolje shvatili šta se odigrava u Siriji ili da bi bolje analizirali hoće li Amerika napasti Iran ili neće. Ako su ovo novo uspostavljena pravila igre, ako to važi za Amerikance, hoće i oni da ih primenjuju. Pa šta su Rusi uradili na Krimu? Skoro pa identično. Preskočili su neke od ovih etapa, jednostavno nije im bilo potrebno, ali videli smo u njihovom nastupanju da su oni rešeni da primenjuju ova pravila koja su Amerikanci usvojili 1999. godine. Takođe, primetno je to i u postupanju Kine, ali na jedan sasvim drugačiji način. U prilog ove teze samo da navedem da od 2008. godine do danas više se doktorata odbrani samo na Lomonosovu nego na svim državnim univerzitetima u Srbiji na temu Kosova.